Sekuvele ligama lemuntu wesithathu ekuthatheni isihlalo sebukhosi besive semaZulu, kepha ke uhulumende waqinisekisa silo misuZulu kazwelithini njengengwenyama lekufanele ithathe lesihlalo sebukhosi. Indvuna yemaphoyisa ivakalise ukukhululeka ngekuthi tibalota kamuva tebugebengu tikhombisa ukuthi emacala ekuhlukumeta ngekwemagasi ehlile. Emacembu lamathathu kulesihlanu akwaZulu Natal aqale kahle imidlalo yawo ye-DSTV Premiership. Saphinze sahlangana futhi etindzabeni telulumi lesiswati la ku SABC1 lishonile mbukeli. Khumbula ke ukuthi le tindzaba tiyatfolakala ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Sekuvele ligama lemuntu wesithathu ekuthatheni isihlalo sebukhosi besive semaZulu. Bomnaka bongwenyama yesilo lesakhothama baphakamise igama lemntwana enkosi buzabazi kazwelithini njengemuntu lebafuna athathe lesihlalo. Umntwana enkosi buzabazi indvodzana yandlunkulu wesibili wesilo lesakhothama ingwenyama goodwill zwelithini. Kepha ke uhulumende waqinisekisa silo misuZulu kazwelithini njengengwenyama lefanele kuthatha lesihlalo sebukhosi besive semaZulu. Siwombele betindzaba lesishiye imibuto lemnyenti kunetimphendvulo. Bomnaka bongwenyama liseyakhothama bathi ingabe silo misuZulu kazwelithini le unina waso adalwa eSwatini sikulungele ukungena esihlalweni sebukhosi besive semaZulu. Uma inkosi yathatha ingane kaPrince Charles ngabe nikhulumela ikhaladi. Ungakhulumi kwethu okwenza ukuthi egcineni yani umduka kambe nomubani umuntu uyabona kunento ezenzakalayo ngokwesiko. Ingane ezalwa wuwe enkosazana ayinalo ilungelo lokuthatha izinto ithatha amadlozi ekhakhonina. Kusasa silo misuZulu tabe endalisiko lokungena esibayeni. Lo mcimbi lolisiko lokwethula ingwenyama kubuyise emkhulu tobanjwa lesigodlweni kwakhangela amankengane kwanongoma. Evikini lengcile indvodzana ekuqala esilo lesakhothama umfana enkosi simakade Zulu ngene esibayeni. Bomnaka bongwenyama lesakhothama bachilelene sile nayo yombili lemicimbi. Siyimisi lento sitshela nje amaZulu nesizwe nabantu abase South Africa ukuthi asihambisani nabo. Asikumisi. Ngoba nalokho sakuzwa sekwenzekile nje. Sasingazi thina sezoxoxa abantu ukuthi kade kwenzeka izinto ngene sibayeni lapha enyokeni. Letelamani lekholela ukuthi ingcenye yelicembu uthithe komndeni wendlu yobukhosi besive semaZulu tibemetele umthwato letimcokele lesikhundla. Kucokwa kwemntwana enkosi buzabazi kulandzela isicelo esifaka enkantolo kuletelamani kumisa kubekwa ngalokusemthethweni kwesilo misuZulu. Kanti ke kwenaba kuloludzaba sichumana nenzatheli yethu bukhoma Simphiwe Makhanya kwanongoma. Ingabe sekahambe kanganani emalungiselelo alomsebenzi lomkhulu nakangaka nekuthi yini lolunye lwati longasabela lona ngalokutawenteka kuya embili. Kunjalo ngibingelele kuwena Rebecca bese ngibingelele nombukeli wazo izindaba ngalesikhathi ngisho impela ukuthi uza kuthina nje kuyaqhubeka impela ke ukulungiselela ke lo mcimbi ozokusingathwa kusasa lapha ehlala Nkosi kwakhangela amankengane kwanongoma ke ngisuke nje esithombeni ngitshengisa umbukeli ekhaya ukuthi ngakube kwenzakalani ngikhuluma naye nje umbukeli ngalesikhathi uyabona ngemuva kunamabutho kanye nabesifazane ke abavunulile nabo behlabelela ke becula iwona ke umuzwa okhona ke ngaphandle kwesigodlo kwakhangela amankengane ke njengalesikhathi sikhuluma ke nje naye umbukeli. Ngaphambilini sike sakhuluma ke nondunonkulu wesizwe sakwaZulu umntwana kwaphinda ngene nobechazela ke abezindaba ukuthi amalungiselelo ke okusingatha lo msebenzi omqoka kangaka ozokusingathwa kusasa asehambe afinyelela kuliphi izinga. Zikhona ke futhi nezinye indaba ushenge athe akwazi ukuphendula kabanzi ngazo. Zokhumbula ukuthi izolo phela
abantwana ke abathathu bakhona ke endlunkulu ebeholwa umntwana umbonisi basingathe isithangami nabezindaba nalapho khona ke bona bephakamise ke elinye igama kulawa sevele khona ke ukuthi ke baphakamisa umntwana ke ubuzabazi kaZwelithini ukuthi kube nguyena ozokungena kulesihlalo sobukhosi kwaZulu. Sike sakwazi ke ukubuza uShenge ngaso leso sithangami sabezindaba besikhona izolo washo ukuthi kuyajabhisa futhi kuyaphoxa impela ukuthi kwenzeka nje lamalungiselelo ukuthi kungeniswe ke isilo esibayeni ngokusemthethweni kusekhona ke amanye amalungu omndeni lapha endlunkulu wona anombono ohlukile kunalowo ke ekubukeka engathi ke uzogcina ke uphumelele. Ngikhuluma naye umbukeli nje uShenge uphinde wakubalula ukuthi akukho njengamanje osekuzokuma endleleni yokuthi ke isilo uMisuzulu kaZwelithini ke ahlale ngokusemthethweni kulesi sihlalo. Uzokhumbula phela ukuthi ke uhulumeni ke naye unesandla ekutheni ke kulungiselelwe ke wona lo msebenzi ozokusingathwa kusasa nokunikeza isithombe sokuthi ke umcabango kahulumeni uthini. Inkinga ke lapha endlunkulu ayipheleli nje la ngoba phela sikhuluma nawe nje inkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala isanda ke ukukhipha isinqumo ithi ke cha igunyaza ke uNdlunkulu oqala wesilo ukuthi ke akwazi ke ukuthi esingathi aphosele inselelo isinqumo senkantolo esaphuma lapha eMugungundlovu inkantolo ephakeme malungana ke nefa likabayede osakhothama uGodwili Zwelithini. Kusekhona ke ukungaboni ngasolinye nokuyinkomba zokuthi ke kusazothatha isikhathi impela ukuthi kukwazi ke ukuxazululwa ezinye izinkinga ezikhungethe ke indlunkulu yakwaZulu. Kepha ngamazwi kaMntwana kaphinda angene ukushilo ke seyikhuluma nabezindaba namhlanje ukuthi cha wonke umsebenzi ohleliwe uhamba ngendlela yakhona futhi uzoqhubeka. Akukho njengamanje osekuzovimba ukuthi ke umcimbi lo wakusasa uqhubeke nokuyiwona ke omqoka uma ngabe ke ubheka isiko ngoba emva kwawo phela lo mcimbi ozosingathwa kusasa kuzokube sekusele ke ukuthi ke isilo uMisuzulu kaZwelithini anikezwe ngokusemthethweni incwadi ke eqhamuka lapha kaYehhovisi likaMengameli nekuyiyona izobeke isimnikeza igunya lokuthi ke azibize ke ngengonyama yesizwe samaZulu. Bakulindeleke ke ukuthi ke kufike izinkumbi zabantu lapha kwaNongoma abahlela ke wona lo msebenzi bathe balinganiselwa ku30,000 abantu kulindeleke ukuthi bafike lapha ehlalankosi kwaNongoma. Njengalokhu ke wonke amabutho kulindeleke ukuthi aqhubeke nokukanisa engene lapha ukuzozwakalisa ukweseka lo mcimbi obalekile kangaka njengokusho ke kwaShenga ukuthi ke ubaleke ngoba phela ke isilo ilapho khona sizobe sesethulwa khona ngokusemthethweni kwabadala nabangasekho ukuthi ke sizongena esihlalweni nokuthi ke ukuphatha kwaso isizwe samaZulu kuhambe ngendlela efanelekile. Sizobe sikhona ke izintatheli zeSABC ukuzokwethulela umbukeli izindaba ukusuka nokuhlala khona lapha kwakhangela amankengane. Angibusele intambo kone Goli Rebecca. Asibonge Makhanya isikhathi sakho. Leyo ke bekungiSimphiwe Makhanya sibikela bukhoma akaNongoma. Indvuna yemaphoyisa ivakalise ukukhululeka ngekuthi tibalo takamuva tebugebengu tikhombisa ukuthi emacala ekuhlukumeta ngekwemagasi ehlile kepha ithi tibalo tekubulawa kwebantfu solo tikhatsata kakhulu kuvelonke. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi kubulawe bantfu labangetulu kwa 6,400 kukota yekucala yeminyaka timali wa 2022-2023. Indvuna yamaphoyisa bhekicele namhla ikhiphe imniningwane yebugebengu ngekota yeminyaka timali ya 2022-2023. Lemniningwane yenyanga yamabasa kude kube sekupheleni kwenyanga yenhlaba 2022. Cele ukuthi lemniningwane ikhomba ukuthi sifundza sakwaZulu Natal neMpumalanga Kapa into letinamacala setulu ekubulala. The number of murders in this country remains high and worrisome. 6,424 people were killed by other persons in South Africa in the first quarter of 2022-2023 financial year. Bango 6,424 bantu labablewe kule kota yeminyaka. Lokusho ukuthi lesibalo senyuka 664 uma ucathaniswa nekota yalomnyaka lo wengcile ngesikhathi live sesigabeni sekucala nasesibili sekuvalwa kwelive ngenxa yegciwane le COVID-19. Kanzi imbangela lokubulalana kungaboni ngasolinye
kuhishana nekutiphinziselela. Siteshi semaphoyisa sasemlazi iplaces liye nemthatha eMpumalanga Kapa ngitibike tigameko letiningi tekubulawa kwebantfu. Bango 221 bantfu lekubiwe ukuthi babulewe kuleti teshi leti. Tiphatsimandla telitiko lemaphoyisa nebaphathi bamaphoyisa bahlangene labo lababukete ukuphepha emlazi. Baholi benzabuko nebengiholo bosemabhizinisi nelusha njengendlela yokutama uqinisa temthetho kule ndzawo. Kusenjalo amaphoyisa besachaza kabanzi ngemacala ekuhlukubeda ngokumacasi lokufaka ekhatsi kudlengula lokwendeke ekoteni yekucala lomnyaka timali wa 2022 kuya ku2023. Indvuna amaphoyisa abhekicele ithi letibalo takamva tikhomba kwehla kwamacala lamene nemacasi lokufaka ekhatsi kudlengula kushaya kutama kwenda bucala betemacasi nalamanye emacala latsinza temacasi. Kepha ngetulu 19000 emacala ekudlengula lobeko emkhatsini kwenyanga yamabasa nenyanga yenhlaba. We are confident that it is through the FCS detective work that is preventing more rapes, hence the decrease in rape cases during the reporting period. Sisakulo Ludzaba lwetibalo takamuva tebugebengu emacembu etepolitiki aphawulile mayelana nemniningwane yakamuva yebugebengu lekhishwe indvuna yemaphoyisa abhekicele. Violent crime in South Africa is out of control, according to the latest crime statistics. That makes South Africa a dangerous place to live in, especially when it comes to women and children. These statistics are really shocking. We are running in cycles. We have been hearing the same thing every year. Increase in police murder cases show that there is no capacity to deal with crime. In the last year, murders of women have increased by 53%, while attempted murder is up 31% year on year. Assault GBH against women up 54%. The most horrific crime statistics are those committed against our most vulnerable citizens, our children. Nobody is safe in this country. For as long as these criminals are being treated with kid gloves, crime will never stop. We must put these criminals behind bars for a very long time. Luphiko lolubuka etifo letithathelanayo i-National Institute for Communicable Diseases luthi akhona ematfuba ekuthi bantfu bangahle bathelele tilwane lesifo se-Monkeypox. Loku kuta ngemva kwembiko lovela eFrance lapho umnikati wenja athelele inja yakhe ngalesifo. Litiko letemphilo lithi likhathatekile ngokusuleleka kwebantfu ngesifo se-Monkeypox kuleli. Kungunyalo besihlanu bantfu labatfola ukuthi banalesifo kulelive. On Wednesday this week, on the 17th of August, we got the report from the NICD, NHLS, that we've had our fifth, number 5, positive case of monkeypox. Bantfu balelive labaneminyaka lengetulu kwanengemashumi lamane labagomele sifo sengcubulunjwana bangahle babetfubeni lekungangenwa sifo se-monkeypox. Kugomela sifo sengcubulunjwana kwagcinwa ngeminyaka yabo 80s. Monkeypox is a similar virus to smallpox, and South Africa has stopped smallpox vaccinations around 1982. I-World Health Organization ithi bantfu lababalele tinkulungwane letingemashumi lamabili sebatfola ukuthi banaso lesifo emhlabeni wonke jikelele, kanti sekushone labalishumi nakunye. Kude loshonile ngalesifo lana eNingizimu Afrika. Luphiko lelibuka etifo letithathelanayo lincuse bantfu labanalesifo ukuthi bahlale bodvwana emaviki lamathathu kude bangatheleli bantfu kanye netilwane. The virus can remain viable on materials like bedding, towels, certainly sharing of food, but again also skin-to-skin contact. Tuke Ludzaba lwe-COVID-19 loluphiko lolubuka etifo letithathelanayo lithi tihlehlile tibalo tebantfu labasuleleke ngalomkhuhlane, kanti-ke kude kuphetfuka kwalolu hlobo lokungahle kulunzelwe sukela kwacekiswa umthetho wokuvikela leli gciwane etinyangeni letimbili letengcile.
Ugcinwe estoksini lonogadza losolwa ngekudubulala abulale tisebenti tamasipala we-Steve Tshwete eMihlibeke eMpumalanga. Brian Mchunu loneminyaka lengamashumi ubukene namacala lamabili ekubulala kanye nalamabili ekwetama kubulala. Usolwa ngekudubulala tisebenti tamasipala lebekadze etfuna kungena ngengane kulesakhiwo salomasipala ngolwesitsatfu kwalimala letimbili. Tisebenti tamasipala uSteve Tshwete tingenela umbhikisho tifuna kukhushulela imiholo kucoshwe sodolobha walomasipala lubambe kwesikhashane nekuthi kuhociswe kumiswa kwetisebenti letimiswe emsebentini. Kanti-ke lesiteleka simange siphethe kahle ngalwesitsatfu kulandzela kudutshulwa kwetisebenti letine lekholele ukuthi letimbili tindlule emhlabeni. Into esiphatha kabi kakhulu kule video etrendile akusibo kuphela abantu abafanele akusuye kuphela lomsolwa okufanele abotshwe kahle kahle befanele babotshwe bonke including the municipal manager lo actayo and the acting mayor and the municipal and the mayor. Emaphoyisa athi anesiciniseko ukuthi abophe umsolwa lekunguye. Jajabula nge-investigation yethu and futhi sinesicinisekiso sokuthi nguye umsolwa o right lo simuphileyo. Inyonyana yetisebenti talomasipala isamhu yento libito lokuthi umkhandlu walomasipala ngenelele kulesimo njengoba kucoshwe tisebenti leti-500 letaphinza tabuyiselwe emsebentini lomnyaka lophelile ngenyanga yeLweti. Into esifunayo ukuthi ikhokta immediate so that thina sikhona ukubuyela emsebenzini. I-grade 5 siyayifuna ibe khona and then lencwadi zokususpenda abantu sisehliswe. Kuhanjiswa kwetinsita emphakathini solokumile lelicala lihlehliswe lokumhlati nge-30 kulenyanga kude umsolwa afake isicelo sebheli. Bangani nemndeni watokolo Chabalala lobuya atiwe ngamagesh bahloniphe lomculi wekwaito longasekho emhlabeni. Uvaleliswa sihlabani semculo wekwaito. Dzadze wakhe uthi uyahluleka kumchaza Tukolo Shabalala ngoba beyangumuntu logcwele impilo. Standing here in front of you knowing that my shield isn't going to be here, my own piece of armor, is daunting, but I know that he's always with me. Lona bekahlabela naye ecembini leTKZ loPindzaba ngomngani wakhe wakadzeni Kabelo Mabalana. Uchaze amagesh njengemuntu lebekakhutsatana futhi anikana umhlandla. It has been and it still is to have been a passenger in a car that you drove, to be a catalyst that changed the world. There's a lyric in one song that I wrote. It goes, Utulitilis wangfaki plak umagesh wangbonisa ukuthi itsotsi njani mayine krach. And it's so true because it's my gash that taught me to believe. My gash taught me to believe in myself. Lokushona kwalesihlabani semculo wekwaito kuthuse bantfu labaningi kulomkhakha wetemculo. Bantfu labaningi bavete emagama entuthuthu. As Martin Luther King correctly captured it, only in the darkness can you see stars. Tukolo was a star, a pioneer of note, a star of our making. As we note this sad chapter of his passing, we hope and believe the family will remain strong and be consoled. Lesihlabani semculo wekwaito sibekwe endlini yaso yokugcina emathuneni emachawe eWest Park. Ushiya ngemuva abatali bakhe bomnakabo, bomzala nabomshana. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola kutsi lirandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye emave. Amacembu lamathathu kulesihlanu akwaZulu Natal aqale kahle imidlalo yawo ye-DSTV Premiership. Bomakoti be-DSTV Premiership eRichards Bay bahleti etulo etafuleni ngemva kwemidlalo lemithathu. AmaZulu neRichards Bay atobukana nemacembu lamakhulu aseGauteng lempelasonto, kanti-ke namuhla kudlala iSwallows nemaZulu nagabanca insimbi yesikhombisa.
Baphawulile ngemacembu abo ladlala ku-DSTV Premiership. Iqembu lami le-Sundowns hayi noko lisaqhubeka kakuhle ngalithanda lizimisele and ndiyayibona ukuthi nakule season izayo le ndebe iphinde sayiphakamisa nafuthi. Mina nginetisekile impela ngendlela iqembu lami lidlala ngakhona iqembu lengilandelelako noma nje sesinemaluzi lamabili iwin nje iyodwa lokho ayisinkinga kusase-early kakhulu. Mina nginetiseke kakhulu ngelicembu lami leMoroka Swallows ngithi don't follow me for the best ye beautiful birds badlale kahle kakhulu sukela nyalo. Mina ngithi anginetiseki nakancane ngalendlela lecembu lami liqale ngayo kule season. La emsasaza kacaci kahle noko kusaqala asinawusho amaqela ethu hamba kangakanani kodwa ke iPirates yami noko iyabonakala isazamazama kancinci wena kodwa ke kuzawulunga kuseseqaleni umsasazi. Umsasazi wami hayi andifuni uxoxa uyabona la Chiefs yami hayi andikayiboni kakuhle le bayenza izawuphela le season besathi bakhe iqembu na next year next season bazabe besalakhe iqembu ayikabi yiyo le bayenzayo. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke itransfer kutiphendulela ngawo. Dikucela lapha namuhla asiphinde futhi sihlangane ngalokutako ngemva kwetitolo simo selitulu siyalandzela.